Na 8. samostalnoj izložbi, a prvoj u glavnom gradu Crne Gore, Ilija Čabarkapa predstavio je 44 skulpture u drvetu. Ovoj su prethodili izložbu u Crnoj Gori, ali i u Ljubljani. Ilija dolazi iz pljevajskog sela Vrulja, zaseok Berjanovina. Ovi radovi su proistekli iz druženja i svojevrsnog života u prirodi i sa prirodom, koju, uslovno rečeno, u izvornom obliku dopunjava svojim umijećem. Pa drvo je iz moga okruženja, znači to je kleka, divlja kruška, klen, dren, motivi. Znači motive nalazim iz svoga života. Obično je to asocijacija na mene, na moju porodicu, na neke događaje koje se dešavaju u međuvremenu. Inspiracija je, šta znam, jednostavna sposobnost moja da u tom prostoru prirode primijetim određenu figuru u drvetu, da je donesem i da odradim dalje umjetničko djelo. Ilija Čabarkapa dio je projekta turističke organizacije Pljevlja. Radeći skulpturu kod mene u Vrulji razvile su se neke ideje, odnosno neki apetiti da to što radim pokažem na svome imanju, da prezentujem, da ga postavim u turističke svrhe kao jednu destinaciju. I znači u zadnjih godina imam lijepu saradnju sa turističkom organizacijom Pljevlja. U projektu sam jednome turističkom, razvoj seoskog turizma. Nadam se da će to da zaživi već ljetos. Radili smo naporno, vrijedno i mislim da će se rezultati vidjeti, kao što rekoh, ljetos. Akademski slikar Tiho Vujović otvorio izložbu u Podgorici. On Iliju, iako samoukog vajara, doživljava kao kolegu. Ja najviše volim svoje slike i u moju kuću samo moje slike imaju i jedan izuzetak, jer u svakom pravilu postoje izuzeci, a to je 2 skulpture od mog dobrog Ilije Čabarkape. To su jedine 2 stvari koje ja nisam rukom napravio da stoje u moju kuću. Ja mislim da mu je to s moje tačke gledišta jedan veliki kompliment i potvrda onoga što ja kažem da u umjetnosti postoji samo jedno pravilo, to je da li vam se nešto dopada ili ne dopada i ništa više od toga. Tako da s Ilijom imam tu saradnju. Na trudan način smo se upoznali. On je došao prije 10 godina do mene na neki način, poslao mi CD svojih skulptura i pitao što mislim o tome i kad sam ja vidio, mene su se dopale i odlučio sam na neki način da mu bude mentor i da mu pomognem da ljudi to vide. Jer ljudi ne mogu poželjeti nešto što ne znaju da postoji. A da bi i oni se divili njegovim skulpturama, ja sam odlučio da mu dam medijsku pažnju. Imao sam tada emisiju Tiholen na Atlas televiziji i on mi je par puta bio gost. Vrlo zanimljiv čovjek, jedan original iz Vrulje kod Pjevalja. Znači čovjek, što je mene fasciniralo, zamislite, ubio ga je grom među ovce, u vrglave, pobio mu ovce, a njemu ništa. Da li ga je to nešto prosvijetlilo ili nije, nisam uspio da otkrijem, ali u svakom slučaju taj neki posebni duh je uspio da utka u te svoje skulpture koje povezuje, znači, sa prirodom, on to kaže, Bogom ili prirodom ili nije važno kako već ona to sama uredi, a on to prepozna, višak otkloni i jednostavno napravi nešto što ima harmoniju i što se mene sviđa. Da li će se i vama sviđati, to ne znam, ali bih vam savjetovao da pogledate pa da sami donesete svoj zaključak. Jelena Vujović iz Galerije Modiljani kaže da je bio izazov predstaviti prvi put ruralnu umjetnost u glavnom gradu među radovima akademskih umjetnika. Mi bi dodali i svojevrsna provokacija. Milan Knežević u katalogu za jednu raniju izložbu navodi: riječ je o daru koga ima ili nema. Taj dar Ilija Čabarkapa ima. Zanatske zadatke odrađuje više ili manje uspješno, ali ima viziju i posvećnost. Ima nesumnjiv osjećaj za proporciju, likovnost, misaonost. Njegove drvene priče nemaju agresivnosti i netolerancije, a imaju neophodnu mekoću dijaloga, otvorenosti i višeznačne komunikativnosti. Vizije izašle iz njegovog dlijeta prosto traže misaonu i verbalnu nadogradnju. One imaju retoričku potku koja znači početak razgovora, njihova višedimenzionalnost istovremeno je i njihova filozofska slojevitost.
Na samom stvaralačkom početku Čabarkapa je uspio da se sačuva od prizemne asocijativnosti, komercijalnog neukusa i moderne nerazumljivosti. Ono što slijedi bit će veliki izazov za njega i publiku, navodi Milan Knežević.